Okay, karon nagsubsubli kami kaya ulitin mi apo nga ipagamo ko ta kayo nga itata damdama alas 2 iti monthly finals sa kita kakalaing apo nga contestant tayo para iti Ilocano Idols 2019 kaya kiti dumdumngeg nga daan iti talento ti panag kansyon. Please drop by and see our staff dito IFM apo Cauayan dito 4th floor OMA building Rizal Avenue Cauayan City para iti panagpalis tayo apo. Ket iti first prize, grand prize is 10,000 pesos plus a recording contract iti FDT production and adan sa ti trip for two no matultuloy apo ngayon kahit ko lang ay hampay nga sure launay tada ticket na tagi sponsor apo di Pacific aditan Pacific Star, yeah. Apo nagpay ko nga panunutin Pacific Star Travel Agency when no recruitment agency. And once again, thank you so much for staying with us. Apo manang Eileen, nakariing pay from Canada. And Lou Lambinico, watching from Madrid, Spain. And of course, manang Eva. Amelin Colomas also watching together with manang Aida Pasok Linton, Sonia Castillo Santiago. And Herald Orsales, ni Jun Seriales is watching, and ni Manang Patring, ayan, ni Doktora Patricia Padua Fronda is watching. And hello to Ninang Willie, paki-extend lang hin, and the rest of the Paduas, and salamat ita abroad. And nagparang di notification ko, Tita Pat, iti pa nang celebrate day di manang Celedonia iti birthday na her 70th birthday, and luckily madina na abutin ti 71st. Ngayon nagkasat kami kasi kami ti Adda kami nakaimatang iti kinaragsak iti pa nag-celebrate na last year sa J. Jones Isabela. Okay, salamat ti IFM Tano Awanda, di da kayo mabuya kung nana ni manang Aida. Jayman, kansyon nga ay salidumay DY ka June. Advance happy birthday mat Len ni uncle ko Bernard Visteligayo ti Iwa Beach, Hawaii. Apo ang kumagkabisado dito ay salidumay nga kanta. Naimbang nga oras yu ka aruba request man jay dinarling kan. It's me Rohan Ruiz from San Juan, Alfonso Lista Ifugao. Okay. And of course, Ron Sibagan is request ko na. Big thank you, JM, for your anti-Marivic. Naragsakan kami launay nga nangagtay version mo iti bulan. Ayan. So, as request... Ada sa kami tigpapakablaw ka nota na eh. G Green Mustard. Green Mustard? Wan. Ding-ding dansa. Ayan, pakisurat yung man lang ading yan. Ayan. Thank you so much. Mounted dansa ka noti kwa? Iti pitch. Oh my God. Apo ko na ano dito milk tea. Awan ako milk tea dun sa. No si Asinuma. Yan. Manang Florencita Bermudez Alonso is also watching. Hello Manang. May pasta pa yun eh. Nakasama yun. Bibigay daw ata eh. Wow. Diyos ko. Agambisyong ka manen. Eat all you can. Oh, ntayo. Manuti price na for the eat all you can. Adik amo. Maday kayo pantalata ko na dyan. Eat all you can. Oh my God. I just can't believe it. I love Cauayan City. Amo maya nga medical man di may isa kadagit. Iti manager iti CMD cable. Iso nga mabuhayo apo ti FDD on their channel 8 and on their digital channel 1. Di kamo na nga oras si airtime dapat dagiti videos may mabuhayo ijay apo. Apo nagsayaat nga talaga. So thank you so much Ma'am Cecil MD and for the opportunity. Kat we are looking forward nga maihook in the iti live dito'y programa tayo sa J-Cable data iso ti tungtungan mi iti. Ngayon as requested, my version of the song Manok Analabaga nga studio version apo ti mga ganyo ta pagit inanaandag ti Timbek Meso kadag iti na hiling apo. Ninong Dalmar apo dato yan ti pagkakataon mo nga mga ganan dato yan sonata nga napoluan na Manok Analabaga. Dagasag, jay bulangan, agi-ikis ti kaadwan. Di sinirip ko, manok analabaga, yamadot lang na.
Wartani bakit ko nga ipatulot ko kuma ang masapul ama ientrega. Inak intaya je manuk analabaga mga bakla kunak iti kuan nagsinepektan nagtinirudan manuk analabaga sa balit pagnanan kapuruan lagunak ay nagkibayoak maging makatakderi di kuan na ongkak warta nga ientregak taksangga sa tanaabak di agaway dak madintirik na agkakapsuta agpapabawi taawanan mani darling I'm sorry nahol dapat pinagtutulungan dak jay palengke anapasama ay nani bakit ko di mamatit pambar ko kinaratin na tengad ko ay nabuong-buong tirupat tani bakit ko kat nalaing gayam black belter taekwondo amin ngay patayab na ako tarnak diso asigod met gayam nga hasler aikido nakarot pungtot ni bakat ko tukul amin na paragpag ko warta ko mga pa ay anak ko na ipaabak ko nagrigaten aya iti mademonyo parusa ni bakat ko iti naganap ko kaput sugal ay naipaspasugo isungad kay abo mo bulang di kay mga sawat na laing judo Ayan, and naimbangalo yung karuba watching here in Macau. Pa-request man mano, DJ Akurad Kuman Sabong, ano? Akurad Kuman Sabong, kung ano naman? Nagyaman na. And Sir Kablawan man, kung ano ni Jonalyn Sagon na Abrazado Alingag, DJ. And kung ano ni Ignacio Agustin Bueno, Sir Kablawan man, ni Fanny nga naglaing tuno kan ay ayatak unay request ko man sa favorite nga si Seaweed agyaman ak sir. And first time ko nga mangag at ang kanta mating June ko na naman ng Adda DJ YouTube paki-check yun lang na po DJ latest song already din yun haha first time ko po marinig manok na labaga ang cute ayan so please biro kanya po karuba kung nailaang manok na labaga. And then makita yun po DJ YouTube channel may. Nag-subscribe kayo mo nakuan. Apeta dita ka igit nga min. No nya launay ti ka apo Diyos ko. Dati ka anak. Kasano ko kasta ka mo nakuan ay. Kaya nga. Wan. Naman mo makapisto nga nasayaan. Yeah. Naimbangal daw yun. Kuya nagmaya dagitikan tayo. Kumusta man. Ti Family Domingo dito yung Minalo. Nagilian Isabela. Kabkablawak pay di. Happy birthday ni Kuya Ferds Beltran. From May Domingo, Team Minalo, Nagilian Isabela, ipatugtugi man dyan. Birthday song, maraming salamat po. Kuna ni Maynard Domingo. Pa-shoutout po, Rojas Isabela. Kunana na yung Arnibal Flores. Yes, and Gemma Garcia Bares, kunana to'y naimbang Aldo Karuban, nagguapo, it's San Jose, California. Tony and Gemma. Naggapo ko na nagaya. Kung ano nagguapo ko po, narnarwa makmutan. Idol request ko man day manok na pula ba from Mark Daniel Domingo from San Manuel, Isabela. Pwede ka talaga pa na-pronounce San Manuel. And naragseg pa na dingag kanya kadatatang boy Lumelay. Ken ni inang ko nga ni Cora Lumelay. Nga madamang nga agaw aware ti ubing. Thanks DJ Luz de la Cruz iti Golden Season. Golden Season.
Okay, good PM mga idol listening here from Natonin Mountain Province. Pa-request man DJ bukal-bukal. Tatingking kano dagitoy agin ilad nga agin inanata tanga Domingo. Yuni daytoy mga idol. Thank you so much. Apo ka dagiti taga Mountain Province. Well, in fact, we have been to your place a few days ago. Napang kami sa Jibontok and namaragsakan kami ta ingana DJ ngato iti banawik at maala apo diti IFM. So nga amok launay nga putlo nga dumdum nga kayo direct. And thank you so much ngam dagsang kasat na nakantami tayo data bukil-bukil. So we will proceed to another song, but before that, kanta tayo pa iti may isa. Sige, basa ka tinayin ko ni RCM. Anak ko na apo dahil talaunay, kabubutang ko, kapapariband naman ng good. Naimpag nga malam yung mga idol kan karuba. Pagkablangaman ni Madam Del Nebran Zamora iti The Mesmerizing Beauty Products kan dagiti amin. Kung naalang ka rutan kita pampapintas man dagita. Amin nga member iti DMBP. Kin ni Ma'am Melanie Agnes, kin ti Munchang family, Jay San Miguel Armon, Isabel Agyaman mga idol! Okay nga Rod, as requested earlier, the song entitled Dinarlingkan. Apo, kat... Apay? Apo. Nolang kumakursonada ka, uray bakbakit ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka, ay kumaay kat nalabit dinarling ka. Amin pagselselosan, gagayim kuin ka pakibyangan. Kakabagyak kaap-apang naglaing kan, no di kumaay kat dinarling kan. Tagi ko enak tumet uray saan, iturong mo iti pagayatan. Kaanak met nga at babakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanhaan at abumaknang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayang, day tatiin at kalikaguman. Natay ko ng abinaduanak, ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan nakas, anak ngem idi pailang agduduaak. Idi kwan na maliukan, isidir mo ni siyak nasdaawan. Dandanin ana darlingkan nagbababawi ako matatang. Tagi ko enak tumet uray saan, iturong mo iti pagayatan. Kaanak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanhaan at abumaknang, daawan di tat pagragsakan. Simple abiyag nga dut kapagayang, day tatiin na kalikaguman. Tagi ko enak tumet uray saan, iturong mo iti pagayatan. Anak met nga agbabakit, ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanhaan at abumaknang, taawan di tat pagragsakan. Simple abiyag nga dit kapagayam, day tatiin na kalikaguman.